Pozdrav ekipa, evo nas na Gredi DH i ovaj video je sponzoriran od Surfsharka. To vam je aplikacija, jedna internet aplikacija koju možete instalirati na mobitel i doma na kompjuter, da se malo zaštitite od svakakvih stvari koje vrebaju na internetu. Možete se recimo spojiti na server iz Amerike i gledati recimo njihov Netflix, ili spojiti se na njemački server, kupovati preko Bike24 s manjim porezom i puno raznih stvari. Evo, uostalom možete pogledati to sve na linku i slobodno u opisu videa je link za 83% popusta na 3 mjeseca i sa mojim kodom s kojim ćete to ostvariti. Slobodno posjetite, pogledajte. A evo sad slijedi video sa Grede, Greda DH, prvo kolo Kršne lige 2021-2022, Pitelić Gornji, iznad Sinja, obronci Dinare, prava Kršna DH staza. Uživajte, pozdrav! Ajmo Ivo! Dečki, pa koje vi gume vozite? Šta je ovo? Gura ga, ej! Ajmo Jarić, dobit će to pivo! Napadaj! Napadaj! Ajmo Dragane! Opa! Gurnije Dragane! Idemo Greda DH, prvo kolo Kršne lige 2021-2022. Evo ga Ratko s nama, glavni odgovorni. Glavni neodgovorni urednik. Da, evo hvala Peri na bajku. Baš mi je drago što na Gredi ne vozim svoj bajk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ajmo Ivo! Ajmo!
vrijeme? Koliko? Skeniraj se. To, ej. Koliko je? 3:01 kaže Ivana. Ne, on nema interneta, a ona tamo ima rezultate. A. Ajde. Dobro je, nije tvoja. Opa, ide momci! Lega! Na granici. Hoće tamo ubiti ovdje. Ajde, Dragane! Burni Dragane! Dragane! Htjeli se proći! Moj nisi pa da ga nisi stiga. Ne možem samo staviti, to nije. Ne, to agro. Ej, djed. Dečki, pa koje vi gume vozite? Šta je ovo? Nabavi DH Casey. Nema nigdje. Kako nema? Sve prazno, hohnje Počnite mekše voziti. Nije do guma. Pa ja vozim ovaj truli švalbe pa ga nisam probušio, evo. Pazi vrata da te ne pogode. Samo redoslijed kako ste prošli kroz cilj. Ne moraš ti čekati. Da. Di nam je Joke? Joke trči za lovom. Ovo za glisere, boli ga, brike. Bravo, ti se vozija bez manca, stvari kao... O, prirodno. To je. 3, 2, 1. Ajde, gura ga, ej! Pet, 4, 3, 2, 1. Ajmo, Ligo, ajmo! Ko sad zove? Skoro. Ujebote. Ajme. Noge gotove. Još malo. Ajme. Puni podršak.
Skoro sam izletio na kraju. Napravio sam par pogrešaka ovaj put. Aj, 2.59. 2.59, a? Lijepo. Ajme. Napadaj! Ajmo, Dragane! Opa! Gurnije, Dragane! Ajmo, Dragane! Kriva linija! Napadaj! Dobro, nemoj sad poginut, aj. Gurnije, Dragane! Napadaj! Jao, ne radi! Ono što sam ti rekao, jebe mi ti lebac krvavi. Ajmo Ratko, ajmo! Ekipa, 12 junaka na kvalama, 10 junaka na finalu. U svakom slučaju je nova kršna, stara greda, od komada vožena. Ovaj put nakon 10 godina. Uglavnom, znači, Ivan Gabrić nije nažalost završio DNF. 9. mjesto Pivac. 8. mjesto Mari Baneta 3.40.20. 7. mjesto Karlo Dizdar 3.35. Krivi. 6. mjesto Ratko Mimica. 5. mjesto Slaven Boban. 4. mjesto Ljuto 3.15. To je. Nije dobra ruka. I 3. mjesto Krešimir Vuković. 3.11.91. 2. mjesto Roko Đukić. Bez novca, to je, svaka čast. I 1. mjesto klasika Ivo Jarić. Bravo! Ivo, dolazi vam. Ovo je za pobjednika, samo za prave gredne. Hvala. Kršne gredneka. Uglavnom, ekipa, svaka čast svima koji su došli, hvala redarima, hvala GSS-u, hvala Panduri što nam se pustila na miru, svi skupa lovci, sve je bilo prošlo odlično. Vidimo se za 2 tjedna kao. Za 2 tjedna terapija je code za sada, ono, jeli, mora se ošćuti sa ljudima, ali okvirno terapija. Ako ne bude terapija, vidit ćemo Marijan. Zašto jednog pokazujete ono? Sad brzo svi na Bike 24 i... Uglavnom, znači... Gume, hvala DH. što ste došli, lijep je dan bija ludilo kao. Pivo. O, bok te. Totalno kriva linija. Ajme.